Satani yemeye kubabazwa kugira ngo we ubeho yemeye kubabazwa kugira ngo we ubeho ariya babakubona teze ku musaraba amagara babaswe n'ubata na Satani ariya babakubona teze ku musaraba amagara babaswe n'ubata na Satani yemeye kubabazwa kugira ngo we ubeho yemeye kubabazwa kugira ngo we ubeho yemeye kubabazwa kugira ngo we ubeho uriya ubambwe ku musaraba w'isoni afite umubabaro udatewe n'ibyaha bye uriya ubambwe ku musaraba w'isoni afite umubabaro udatewe n'ibyaha bye mpamvu n'imwe n'uko ubugingo bwawe burokoka mpamvu n'imwe n'uko ubugingo bwawe burokoka ariya maboko ubona ateze ku musaraba amagara babaswe n'ububata na Satani ariya maboko ubona ateze ku musaraba amagara babaswe n'ububata na Satani yemeye kubabazwa kugira ngo we ubeho yemeye kubabazwa kugira ngo we ubeho ariya babakubona ateze ku musaraba amagara babaswe n'ububata na Satani ariya maboko ubona ateze ku musaraba amagara babaswe n'ububata na Satani. Turabasuje cyane ku migabane y'isi itandukanye. Amahoro y'Imana abana namwe. Mumeze neza mwese aho muherereye? Twebwe nk'uko mubibona tumeze neza. Twagarutse ni kuri Ngene Official nk'ibisanzwe. Inama za buri munsi, inyigisho nziza, impugurano, amahugurwa meza cyane cyane ajanye n'abadamu, nta handi ni kuri Ngene Official mwabisanga. Ababikeneye mukomeze murebe n'ibiganiro byashize, harimo inyigisho nziza cyane. Nzukuri hari abantu gusa bashobora gutangira YouTube channel kubera ko abandi bayitangiye, kubera ko abandi bayitangiye, kubera ko abandi bakoze gutya. Ariko iyi YouTube channel ndakeka ko abantu benshi bazofashwa kubera ko tugirana inama, turahugurana, tushira ibiganiro byiza kubera ko ibiganiro bitarimo amatiku, bitarimo kwinjira mu buzima bw'abantu ntabwo ari bibi. Rero ni byiza. Abatameze neza turabihanganisha, ibyiza biri imbere, mukomeze mwihangane, gusikiruta byose mwizera Imana. Hari ibyiringiro nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo igiti gitemwe congera gushibuka. Kibisanzwe rero ni inama y'umunsi. Uyu munsi rero nageneye inama, kandi iyo nama ni ku bagabo ireba, ntabwo ari ku badamu. Iyi nama rero ni ku badamu, iyi nama rero ndayigenera abadamu, ntabwo ari ku bagabo. Ni ku badamu. Rero mushobora kwibaza ngo iyo nama noneho ije gute, iyo nama igenda gute? Bavyeyi beza badukurikirana umunsi ku wundi, iyi nama muyitondere, muyirebe, kubera ko hari ibintu byaje abantu benshi batari mu gweza agaciro. Ukaba gusa ukanda kuri link ugatambuka, ukaba ukumva ibirimo, ukumva nyine ari bya bindi ari bisanzwe. Ariko burya muzamutegera ikiganiro kirangire, kuko ushobora kubakuramo akawe. Niko ujya bazavuga ngo rero pastor ashobora kwigisha wowe ugakuramo akawe, kandi wenda wabona ko atigishije bya bindi bikabije, ariko nyiri ijambo akagira icyo atahana nyine. Uwimana uwo munsi yabikeneye ko agira icyo atahana. Rero hari akantu maze iminsi mbona jewe nkanje ubwanje ku badamu cyane cyane mu itorero.
bakirukanka abadamu bakazana abana gusenga ni byiza. Niko ijambo ry'Imana bavuga ngo mureke abana batoya bansange. Ntabwo tugiye kubabwira ngo muzamusiga abana mu mago, muzamuzana abana gusenga kuko ni byiza. Umubyeyi akirukanka akazana umwana we, yaba atarashika mu ikanisa ukabona arasohotse, araguze soda, araguze ringozi, araguze tamutamu, araguze mara kedefu, araguze mara imigati. Ntabwo ari bibi. Iyo tuvuga gutyo ntabwo twanze ko mwita ku bana. Agafata abana biwe no muri za ntebe harya yicaye hagati mu bantu agatangira ukaragaburira umwana. Ibyo bintu rero biteje akavuyo. Sinayibonye nje nyine, si umuntu umwe si babiri, nkomeza kumva abantu bagenda bivuga hirya no hino. Bakanje bakagaburira abana hajya mu ikanisa. Ibyo bintu ntabwo ari umuco mwiza. Mubyeyi rero wumvise ikiganiro uzi kuza ukora ico kintu, genda ukosoke wigisha abana kuko mu ikanisa ari inzu y'Imana. Tuje kumva ijambo ry'Imana, tuje kumva ibyiza biva zo mu nzu y'Imana. Ntabwo ari muri restaurant. Ikanisa rero ntabwo ari abana baza kurira. Umwana wese uri mu kigero cy'imyaka 3 kuzamura, uwo ni umuntu mukuru. Afite ubwenge, ugomba kumwicaza mu nzu mu wawe. Umwana w'imyaka 4 agomba kuja muri Sunday school, umwana uzi ikintu cyose kubera ko wakimutoje. Uwo mwana cyane cyane arafata no kurenza abandi bana. Rero nshuti bavandimwe babyeyi beza, mwicaza abana. Umwana uri mu myaka 3 kuzamura umubwire ngo mwikanisa tuba tugiye gusenga. Uza wihangana utegurira abana breakfast barye saa 3, ufata abana bashire ku nzira. Saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, amasaha 3-4 ku mwana. N'undi umwana w'imyaka 3 n'ine aba ari umunyeshuri. Azaja ku ishuri guhera saa 12, saa 12 akageza saa 4, saa mu gitondo akabona gufata breakfast. Tuvuga ko umwana ari umuntu mukuru. Ariko we yagera mu ikanisa saa 5, yagiye saa 3 n'isaha imwe iciye hagati ugafata icyayi ugiye guhereza umwana mu ikanisa. Hari abandi bavyeyi ndi mukobona bagashira abana igikoma mu ikanisa aho yicaye hagati mu ntebe. Si rimwe si kabiri, kandi mvuga ko mushobora kuvuga ati wenda ni mu itorero ryacu. Ntabwo ari mu itorero ryacu, kubera ko ahantu ntuye hari gihe tugira amashira hamwe y'amatorero, twenda duhura n'abantu batandukanye. Ngenda mbire ivyo bintu, kandi nkanje rero nza numva ivyo bintu bitameze neza. Fata umwana wawe, nimba Imana yaguhaye ubwo bushobozi, hari n'abatabufite. Ejo nejo wundi ziruka nkagura umwana fanta, uriya mwana wa mugenzi wawe ayifuze, wenda uriya mugenzi wawe ntafite ubushobozi bwo kugurira fanta. Rero kwirinda ikibazo, fata soda, ufate amandazi, usokana abana bawe muri discipline neza, kwiduka ubicaza basabira gatebe ubagurire ibyo bagomba kugurirwa. Hari abana rero bamenyereye nyine kujya cyane nyine every time. Ibyo ngibyo navyo biterwa n'umubyeyi w'umuntu ko amenyereje abana. Rero abana bawe rero nabo nimba barabamenyereje gutyo, kubera ko adashobora kwihangana mu materaniro amasaha 2, sora umwana umwicaze hanze kugira ngo babana ubahereze ibiryo bagenewe hanze. Hari kandi ugasanga ababyeyi bose ko bangana bafite abana mu ikanisa, niba ari impango yabaye, nimba ari nkiki cyabaye. Hari amatorero 2 nigeze kugeramo, ntabonya mentioninga, ukamusanga inyuma ahantu bicara bateye intebe. Urumva icyambere batera akajagari. Protokole n'abadiyakoni babakora hari amubateje akajagari, bagafata intebe bagiye bazipanze bazigenewe ngo abantu bicare, bo bagapanga imirongo yabo akamahesa hari. Icyambere tugiye guheza umwana iberi tiyarize. Icya kabiri ntacugiye gukora, ukamona gusa umubyeyi arafashe intebe arakuruye ashize iri inyuma. Ijambo ry'Imana ko riravuga. Babyeyi beza, nimba bwira gutyo ntabwo ari ukubirasira canke ntabwo ari ukubavuga nabi muri ababyeyi bacu, kandi iyi channel rero nugira ngo duhugurane. Ntabwo biza bigaragara neza. Umwana wawe nimba arize, heka umwana neza muri discipline, usora umwana hanze, uhoza umwana, ugaruke mu ikanisa, ugaruke umva ijambo ry'Imana. Ariko biza gufata ngo intebe kurakurura ngo intebe mwapanze mwese, abana ko bararira mara, ababaririra biscuit, ababaririra abaguriwe n'abataguriwe, mu ikanisa habaye akajagari. Ivyo bintu nimvyumva namwe murabizi. Ndabizi neza ko ico kintu atanije nyine wakibonye. Hari ahantu bushize twakoreye, niba ari Noheli y'umwaka ushize muri iryo torero. None ndeba ukuntu abadamu bicaye bose inyuma, abafite abana babarira, abatabarira, batabagira hote, abana ko barakina bakazavaga inyuma ba nyina bateye intebe, bakaziruka bakarenga kuri rutare. Tumva ico kintu, mwafashe intebe murayiteye inyuma, mwabo wo gucunga abana banyu, ariko nabandi mu bacunge mukarekera abana bakaza bagenda bakazaja gutora n'amazi ari kubashumba aho bicaye. Babyeyi beza nimvuga gutyo, ntabwo ari kububahuka, ni inama. Kandi inama buriya ku muntu, nje nkunda umuntu ngira inama. Umuntu yambwiye ngo kino kintu si cyiza,
nza ncumva kabiri kandi nkaba nona gushimira ariko hakaba abandi ukuntu nimva kino kiganiro nguko ni iki nguko aravuga iki hariya ngo abana bazasumbaho twese dufite abana hakaba abandi bavyeyi ngiyo umuvyeyi yavyaye azama yumva ko ari ugufata intebe akayishira hagiye inyuma je nawe dusengana ni babona kino kiganiro barabizi nta munsi ndafata intebe ngo nyikure ngo nuko navyaye nuko ndayijana inyuma cya cicaro canje aho nza nicara kuri ya ntebe niho nza nkomeza nkicara umwana wanje akarinda kura akaja muri Sunday school ariko abandi bazumva ngo nimba yavyaye woze umwicaza inyuma ngo yaye mufite umwana protocole yazamubwiye ati yewe icara hano ngo yaye ngo umwana sabana babaye ikibazo umwana uri kumwe na nyina umwana utarageze imyaka 2 aba ari umwana wo kwiyegereza ugakikira ku bibero vya nyina uwo mwana ntakajagari yoteza abavyeyi beza tugendane neza mwumva inama timukaza mwumva nawe umuntu navuga ikintu muza mucumva neza kandi koko nimbozi gikora ico kintu ugikosokeko abavyeyi rero muza mufata intebe mukazitera muri guheza aba protocole n'abadiakoni double work ico bongeza bitango ni double work ko barapanga intebe bakavuga mwicarana namwe mugafata mugapanga iyo rero ni imirimo ibiri kandi ga ko murabavunisha mu yandi magambo none nshuti bavandimwe iyi ari inama ngene y'abavyeyi ngene y'abadamu umuvyeyi nimba wafati umuntu yohoza igikoma mu ikanisa umuntu yohoza icayi mwiteranira imbere yiwoteje akajagari kurasakuriza abantu bicaye iruhande rwawe fata icayi niba wazana umwana ufite abana batoye b'incuke ivyo turabavye turabibona sokana umwana hanze umuhoreze nimba ari icayi umuhoreze nigeze kubona umugore umwe ahantu yamazana amandazi mwishakosha azana n'imigati agakuramwo waheze irindazi wasingiriza umugati sero no vyagenze gute uwo muntu mwibaza none nshuti bavandimwe ivyo bintu bikomeje kugorana hano hanze kandi muri mu guteza abantu urugamba aho kugira ngo uzufata abana ukuraza sora umwana wawe umugurira ico umugurira ni right yawe no burenganzira bwawe ugurira abantu biteho ariko hari hanze kandi cyane suko bari abavyeyi benshi batagurira abana suko bababuza amafaranga hari n'abayabuze nabyo ntitubitsinda hari umuntu uje gusenga hariya afite 200 kuri telefone cyangwa umufuka yavuga ngo ndasoka uku ngureho mbosho ngureho ibitoge abana bajye none we kurafata gusa abana ukazugurira hariya bajyaga wa mugore urabateza umutima mubi kera umwana yaje gusenga iwe yishimye umutera impagarara umwana ntazabona undahaje ikintu uzareba kenshi nubwo umwana wo maze kumugaburira ashobora kwinjira mu yindi uzakamakaraba akaza gukoza isoni kandi umwana yariye yahaze kubera ko ni imiterere y'abana rero nugurira abana wa mafanta 3 amwicaye iruhande wa mwana azogira umutima uhagaze kandi mu nzu y'Imana rero ntabwo turagutera abana impagarara mu mitima bavyeyi beza rero mudukurikirana mufata abana banyu abaza babitaho muri ubwo buryo muza mubasora mubagurire kwiduka mubiteho ababa bahoreza icyayi n'imigati n'ibindi muza musoka hanze ikindi bari abafata intebe bakazazitera hari inyuma ngo nabavyeyi bafite abana kira kintu ntago cemewe umuvyeyi wese zokurikirana kino kiganiro kira kintu mugenda mugicikeho ntabwo ari umuco mwiza ntabwo ari umuco wikanisa nigeze kubona ahandi hantu naho umwana yamagenda ava iruhande rwa nyina kamarebera gutya kandi amwegereye aragenda aja gutora amazi abashumba aho bicaye ibyo ngibyo biri mu burangare bw'abavyeyi abavyeyi rero nitubabwira gutyo mureke kurangarana abana kuko iyi nama ni nziza kandi ni muyitaho izabafasha kandi n'amateraniro y'Imana azobamo discipline murakoze cyane turabashimiye kudukurikirana mukore subscribe share like and comment mukomeze mutwandikire comment zanyu turazikeneye muvuge ngo twavuze neza se cyangwa twavuze nabi cyangwa se uko muvuga kose gusa mwandike abakoze ikiganiro mutwereke ko mwabikunze murakoze cyane Imana iminsi umugisha shalom